Sljedeći prilog posvećujemo ženama koje uistinu mogu biti inspiracija svima nama. One su tete pričalice, volonteri koji svakog dana posjećuju bolesnu djecu u bolnicama i čitaju im priče. Njihova jedina misija je vratiti im osmijeh na lice. Koliko je pomaganje najmlađim pacijentima emocionalno zahtjevno, te kako se nose s katkad teškim situacijama, zna Lana Zaninović. Definicija volontiranja je dati najbolje od sebe drugima. Najbolje to znaju tete i stričeki pričalice. Volonteri koji se nesebično daju onim najmlađim pacijentima. Volonteri koji bolesnoj dječici s nezamislivo teškim dijagnozama čitaju priče za laku noć i tako im barem na kratko olakšavaju teške bolničke dane. Ispunjava me osmijeh djeteta koji vrlo često treba duže vremena da izmamimo i taj nekakav osjećaj da si dao svoje vrijeme za nekoga, nešto nematerijalno, nešto pozitivno, nešto korisno. Prvo svega morate biti empatični, znači morate imati stvarno jednu empatiju za drugoga, osjećaj da želite nekome pomoći, da želite dati svoje vrijeme besplatno, da želite biti tu za drugoga. Mislim da stvarno im bude zanimljivo i da im prikratimo to vrijeme i da se nasmiju i raspolože prije nego što odu spavati. Tako da mislim da stvarno svi dobro prihvaćaju i vole tete pričalice. Biti teta pričalica emocionalno je zahtjevno. Svaki ulazak u bolničku sobu sa sobom nosi težinu tuđih emocija, a tete pričalice moraju ostati snažne i usput ne zatvoriti svoje srce. Meni iskreno svaki put dođe da plačem, ali uspijem nekako to kroz šalu, kroz smijeh, uspijem to nekako zadržati za sebe i onda u biti taj dio tužni odradim putem do kuće ili kad dođem kući. To je bilo prije jedno par godina na Rebru. Kako mi zapravo čitamo, Rebro je vrlo interesantno jer ima odjel genetike na kojoj se znaju naći i odrasla djeca, zapravo djeca koja ima već 18-20 godina. Dakle, kad uđete u sumrak, u sobu, vi praktički, pogotovo ako je ugašeno svjetlo, ne vidite u prvi mah ko je u toj sobi. Dakle, ja sam ušla u sobu, na fotelji je sjedila osoba za koju sam ja nisam je dobro vidjela, mislila sam da je možda djevojka od nekakvih 20-ak i nešto godina. Rekla sam dobro večer, ja sam teta pričalica, mogu ti pročitati nešto, jer imamo za naravno literaturu za starijene. I taj čas zapravo je gospođa digla pogled i rekla ne, ja sam mama. Ona mi je rekla, znate, moje dijete ima tako tešku bolest, ono je na intenzivno, ja ne želim niti jedan dan izgubiti da nisam sa njim. Dijete je zaista patilo od jedne vrlo rijetke i teške bolesti i ta mama je znala da će izgubiti to dijete u jednom trenutku. Ta mama je iz sebe, počela je pričati, ja sam samo stajala, nisam ništa, tu nemate šta reći, ni dodat, ni oduzeti. Otišla sam kući, razmišljala sam naravno o tome svemu. Međutim, za par dana sam ja ponovo došla na Rebro, osjetila sam da me netko po ramenu dodirnuo. Ja sam se okrenula, bila je to ta mama i rekla je, ajde dođete upoznati moga sina. Kaže, on je sad došao iz intenzivne. Ja sam otišla u sobu, to je bilo dijete od 5-6 godina. Ja sam se kleknula pored kreveta i počela sam tom djetetu čitati. To dijete je počelo reagirati, pjevali smo. Mama je bila toliko sretna i otišla sam ponovo duboko zapravo dirnuta tom cijelom situacijom, ali sam vidjela sam koliko je mami značilo, da sam došla, da sam vidjela to dijete. Ova vrsta volontiranja malo osvijesti koliko su neki problemi koji nam se svakodnevno pojavljuju, a čine se veliki, zapravo nisu veliki i shvatimo da je zdravlje najbitnije, pogotovo zdravlje naše djece. Kad slušamo priču, ne slušamo samo riječi, već dijelimo emocije i na trenutak zaboravljamo ponekad surovu svakodnevicu. Svaku večer tijekom cijele godine ove volonterke velikog srca posjećuju dječje odjele brojnih bolnica. Čak i za vrijeme blagdana, umjesto topline svog doma, uveseljavaju djecu u bolničkoj sobi, s pričom u ruci i osmihom na licu. Desilo se da sam ja zapravo išla i na Božić, i na Štefanje, i na Svetog Ivana. Sam išla sva 3 dana u bolnicu i 3 dana u bolnici je bio dječak koji imao 12 godina, romske nacionalnosti. I sad sam ja njemu prvi dan došla i ono dijete 12 godina, ja kažem što pročitati nešto može. I sad ja njemu čitam kako nije bilo puno djece, ja sam bila sigurno pola sata kod njega u sobi. Ok, dolazim drugi dan i kažem, sad već ga i znam, kaže, ja da ti nešto pročitam, može, kako ne, on se namjesti u krevetu, čekaj, neko zvon je rekao, nemojte me smetati, teta pričalica je tu. Ok, treći dan ja opet dolazim i opet on hoće priču, ne. I kaže, pa dobro, šta se tebi sviđa tako u tim pričama? Ali teta, meni nikad u životu niko nije čitao priču.
Tako da mi je to bilo zapravo prekrasno. Definitivno priča ih malo makne od problema, bude djece koja budu jako tužna, jako potištena, međutim kroz onda neke veselije priče uspijemo ih odmaknuti, nekad bude i teško uopće izaći iz sobe koliko se svim zabavljamo. Bilo je tu i neplaniranih zagrljaja, crteža, malih sitnih poklončića, bombončića koje djeca podijele kao znak zahvale. Imam par nekih situacija sa tinejdžerima, kad zapravo sam znala doći u sobu, inače oni nekad budu malo rezervirani, nismo mi mala djeca, ne treba s nama čitati priče, ali je bila jedna situacija gdje je jedna djevojka rekla, ajme koliko dugo mi već neko nije čitao priču. Volontiranje je bogatstvo bez novca. Susreti, osmisi i svaka mala pozitivna promjena ostavljaju trajan trag kod ovih volontera. Svaki put kada odem iz bolnice, uvijek odem sa nekim dobrim pozitivnim osjećajem i djeca daju dobre povratne informacije, tako da to me i dalje gura naprijed. Volontiranje je odluka da nešto što biste možda potrošili na sebe, što biste možda pili kavu, šetali, razmišljali, zdvajali da li je život ok ili nije, naprosto se odlučite i dajte to vrijeme nekome drugome i shvatit ćete da ste najbogatiji na svijetu. Jer, kako se kaže, darujte ljubav i vrijeme i promijenit ćete djetetu svijet.